Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni arimo kwiyamamariza manda ya karindwi y'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka hafi 40 ari ku butegetsi. Ni manda ashaka kwitike y'ishyaka rye NRM ryemeza ko hari imigambi myinshi uyu musaza w'imyaka 80 agishaka gufasha Uganda. Museveni yagiye ku butegetsi mu 1986 nyuma yo kwirukana ku butegetsi General Tito Okello akoresheje umunwa w'imbunda. Ni urugamba abanyarwanda bagizemo uruhare rukomeye cyane nk'uko tuza kubireba muri iki kiganiro. Mbere yo kubigeraho ariko reka tubanze turebere hamwe uburakari bwatumye Museveni agana inzira y'ishyamba, harimo ubukene n'imiyoborere mibi yatumaga Uganda itumiza inzoga za Primus mu Rwanda, kandi igihugu cye ngo cyihagije ku bikenewe byose ngo kigire uruganda rw'inzoga. Reka tubivugeho. Mu 1981 nyuma yo gutsindwa mu matora na Milton Obote, nibwo Museveni yagiye mu ishyamba ashinga umutwe wa National Resistance Army NRA. Intego ya mbere kwari ukurwanya ubutegetsi bwa Obote yashinjaga igitugu. We yashaka kuzana demokrasi mu gihugu no kugiha umurongo mushya, igihugu kikagira iterambere rirambye, umutekano n'ibindi. Twereka twirebere kuri kimwe mu byamubabaje cyane nkuko biri mu gitabo yanditse mu mwaka w'1992. Muri iki gitabo haraho Museveni avuga ko yasanze ubutegetsi bwa Uganda bwarimitse ubucuruzi bwa magendu kugera naho inzoga zo kunywa zavaga mu Rwanda. Ati ubwo twafataga ubutegetsi mu 1986 imisoro yakusanywaga na leta yari mike cyane. Ibi byaterwaga n'iki? Byaterwaga nuko inzego zacu z'ubukungu zose zakoreshaga uburyo bwa magendu. Nta nzoga yengerwaga hano muri Uganda, zose zaturukaga mu Rwanda no mu Burundi. Hari inzoga zitwaga Primus. Ati nta na rimwe zajyaga zinjira mu gihugu zinyuze ku mupaka, bazinjizaga muri Uganda bazinyujije mu misozi. Ati mu gihe inzoga zinjiye zinyujijwe mu misozi nta misoro wazitegaho, kandi ni nako byari bimeze ku bicuruzwa byose. Museveni kandi yavuze ko Afurika yicwa no kudakorana no kutigira ku bandi ngo yubake inganda zibyaza umusaruro umutungo ufite. Yatanze urugero ati ubwo twafataga ubutegetsi twasanze igihugu gitakaza miliyoni 36 z'amadolari ku mwaka yo kujya kugura mu mahanga amavuta yo kwifashisha hakorwa amasabuni. Ati nabanje gukeka ko yaba ari amavuta adasanzwe, njya mu ruganda kureba ikidasanzwe muri ayo mavuta n'impamvu dutanga akayabo tuyagura. Ati nasanze ari amavuta bakura mu bunyobwa, soya n'ibiti by'imikindo. Ati muza hano twayakuraga muri Singapore. Ati namwe mwibaze Uganda kujya kugura amavuta muri Singapore. Ati twahise dushyiraho amabwiriza nta byo kujya kugura hanze amavuta yo gukora isabuni, tugomba gutangira kuyatunganyiriza ahangaha vuba cyane bishoboka. Mu bindi Museveni yinubiraga atarajya ku butegetsi harimo ruswa, ariko akavuga ko iterwa n'imishahara mike abakozi ba leta bahembwaga no kuba abayobozi baryaga ruswa batarahanwaga. Mu gitabo cye Museveni yavuze ko ubutegetsi bwe bwagerageje guhashya ruswa ku buryo n'uyirya abikora yihishe, ngo mu gihe mbere abayobozi bajyaga bigamba ku baturage ngo wangira utese uzi ingoma nariye zose. Muri iki gitabo ni naho Museveni agaragaza uburyo imyumvire ya gikoroni nk'iyo ngiyo yo kugendera ku by'abazungu ngo yangije Afurika n'u Rwanda rurimo. Ahangaha yacyuriraga Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda, wari umaze igihe yinangira kwakira impunzi z'abanyarwanda ziganjemo izo mu bwoko bw'abatutsi zari zarameneshejwe ishyanga. Museveni agaragaza ko yari yaragerageje kenshi kuburira Habyarimana, ariko undi ntiyabyumva. Ubwo ingabo za RPA zatangiraga urugamba rwo kubohora u Rwanda ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1990, Perezida Juvenal Habyarimana na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda bari mu nama ya Loni i New York. Binavuga ko Museveni ari we wahamagaye Habyarimana mu ijoro amubwira ko bamwe mu mpunzi z'abanyarwanda zari muri Uganda zigabye zigatera u Rwanda. Itangazo rya mbere u Rwanda rwasohoye icyo gihe ryashinjaga ingabo za Uganda kuba arizo zateye, ndetse mu nama mpuzamahanga zakurikiyeho Uganda yashingwe kenshi uruhare muri iyo ntambara. RPA yatangije urugamba hanze y'u Rwanda habarirwa impunzi zisaga miliyoni. Zari zimaze igihe zigaragaza ko zishaka gutaha, ariko leta ya Habyarimana ikazima amatwi, ikavuga ko nta butaka bwo kubatuza buhari. Ubundi ikavuga ko abavuye mu gihugu atari abanyarwanda. Ntabwo ari kenshi Perezida Museveni yakunze kuvuga kuri iki kibazo. Na nyuma y'imyaka 30 ishize guverinoma ya Habyarimana ivuye ku butegetsi igasiga abatutsi basaga miliyoni bishwe bazira uko bavutse. Imyumvire ya Museveni kuri iki kibazo nkuko twakunze kubigarukaho igaragara cyane mu gitabo yanditse mu 1992 What is Africa's Problem, kivuga ku bibazo bituma Afurika idatera imbere. Muri icyo gitabo Museveni agaragaza ko ubutegetsi bwa Habyarimana bwazize kwinangira no kudashaka gukemura ikibazo mu buryo bwa nyabwo, ahubwo bakagitwerera Uganda.
Ati guverinoma y'u Rwanda yo yafashe umurongo wo kuvuga ko abanyarwanda bari hanze y'igihugu atari akazi kabo, ko bari mu nshingano z'abadatekereza bemeye kubaho ubuhungiro. Ati guverinoma y'u Rwanda yanashyize hanze itangazo ibishimangira, kugera twebwe tubabwiye ko tutabyumva gutyo. Niko yavuze muri icyo gitabo. Museveni yavuze ko nta ruhare na ruto Uganda yigeze igira mu gutuma abanyarwanda bayihungiramo. Ati abanyarwanda ba mbere baje mu ntangiriro z'umwaka w'1925 kubera imitegekere mibi y'ababiligi mu Rwanda. Ati bamwe bari aborozi, abandi ari abahinzi. Abandi baje hagati y'umwaka w'1959 n'1961 bahunga imvururu zari mu Rwanda. Ati abo bantu baje hano mu buryo bwemewe n'amategeko kubera ko ni impunzi, nta bwenegihugu bari bafite. Perezida Museveni mu gitabo cye agaragaza ko abanyarwanda bahungiye muri Uganda bagize amahirwe yo kujya mu gisirikare kubera ibibazo Uganda yarimo. Ati uko abanyarwanda baje kwisanga muri NRA ni amateka. Ati twahuye n'intambara babahangaha mu gihugu cyacu. Muri icyo gihe abanyarwanda kimwe n'ibindi byiciro by'abaturage bacu bafashe uruhande, hari abatwiyunzeho, abandi biyunga kuri Idi Amin. Ati ibyo twarwaniraga byari ibibazo byacu bidafite aho bihuriye n'u Rwanda. Ubwo RPA yari imaze gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda, Perezida Museveni na Habyarimana bahuriye kenshi mu nama mpuzamahanga baganira kuri icyo kibazo. Museveni avuga ko hari umunsi bahuriye mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Abuja muri Nigeria. Habyarimana amushinja imbere ya bagenzi be ko ari we ntandaro y'intambara mu Rwanda. Ati hari umunsi nahuriye na Perezida Habyarimana mu nama ya OUA Abuja azamura iki kibazo, nuko nyuma ampa umwanya ngaragariza Afurika yose uko ikibazo cyatangiye. Iyo abanyarwanda baba batari hano ntabwo bari kuba barisanze mu ntambara zacu muri Uganda. Yakomeje agira ati bagize amahirwe haba intambara, bamenye uko intwaro zikoreshwa, hanyuma ubwo bumenyi babukoresha bajya gutera igihugu cyabo. Ati ni ingaruka zo kwemera ko abaturage bawe bajya mu mahanga igihiriri kandi atari ku bushake bwabo. Museveni yavuze ko na mbere yuko RPA itangiza urugamba ngo bahaye amakuru guverinoma y'u Rwanda kugira ngo ibikurikirane ivunire ibiti mu matwi. Mu gitabo cye Museveni avuga ko Habyarimana yasabwaga ibintu bitatu intambara igahagarara. Ibyo birimo kwemera ko abanyarwanda bahungiye mu mahanga ari abanyarwanda, kwemera gutanga gahenge imirwano igahagarara, no kujya mu biganiro. Ibiganiro byarabaye, ariko guverinoma ya Habyarimana igasubira inyuma ikica ndetse ikanatoteza abatutsi bari bari imbere mu gihugu, kugera ubwo Habyarimana avuze ku mugaragaro ko amasezerano ya Arusha ari ibipapuro. Museveni yavuze ko mu gihe cyose guverinoma yirengagije gukemura ikibazo cy'abaturage bayo, bidakwiriye kwitega ko ejo hazaza hari amahoro. Ati niba abantu bashaka kujya kuba mu mahanga, reka babikore ku bushake bwabo, ntibagiyeyo nk'impunzi. Muri icyo gitabo kandi Museveni yagaragaje ko ari ikosa rikomeye kuba Habyarimana yaritwazaga ko igihugu cyuzuye nk'uburyo bwo kuza abanyarwanda b'impunzi gutahuka. Yavuze ko yasabye kenshi ko haba ibiganiro by'izindi nzira zakoreshwa niba koko u Rwanda rwaruzuye, ariko ngo Perezida Habyarimana yanga kumwumva. Uko kutumva ko abayobozi ba Afurika nibyo Museveni avuga ko byamujyanye mu ishyamba, cyane cyane ngo abahora igihugu cye cya Uganda binamuha ijambo ryo gufasha ibindi bihugu. Museveni ashimirwa ko ku butegetsi bwe yashyize Uganda hamwe kandi agaharanira ko kiba igihugu kirimo umutekano, ubwisanzure n'ishoramari. Icyakora nubwo ashaka manda ya 7, ibyo anengwa nabyo ni byinshi. Ubanza aramutse yanditse ikindi gitabo hari ibyo yashyize muri Africa's Problem yahindura cyangwa se akabikuramo. Mu ijambo yavuze ubwo yemeraga ko ishyaka rye ryongera kumutanga nk'umukandida, yaragize ati nafashe umwanzuro wo kwemereza inshingano kugira ngo mfashe abuzukuru n'ababyeyi babo muri iyi myaka 5 yindi iri imbere. Ati ndashaka ko turandura ruswa kubera ko ntabwo ikwiriye. Kuva yajya ku butegetsi nk'uko twabivuze mu kanya, Museveni avuga ko intego ari kurandura ruswa, icyorezo buri mwaka gihombye Uganda miliyari zisaga 2 z'amadolari. Imyaka 15 ya mbere y'ubutegetsi bwa Museveni yashyize ingufu mu gusigasira umutekano, ahangana n'imitwe y'iterabwoba nka Lord Resistance Army ya Joseph Kony. Icyo gihe kandi icyorezo cya sida cyacaga ibintu, bituma biba imwe mu migabo n'imigambi ya Museveni, kandi koko amatora yo mu 2001 yagiye kuba ubwandu bushya bwa sida bumaze kugabanuka muri Uganda. Museveni kandi yatangiye kwinjiza Uganda mu miryango mpuzamahanga nka World Trade Organization, East African Community n'indi, kugira ngo iki gihugu kibashe guhahirana n'amahanga. Nubwo ubukungu bwa Uganda nabwo bwakomeje kuzamuka, Perezida Museveni ashinjwa kuyoboza igitugu cyane cyane ku batavuga rumwe nawe. Nk'ubu Dr. Kizza Besigye wamubereye muganga bakanahatana mu matora yo mu 2001, ubari mu munyururu ashinjwa gushaka kumuhirika ku butegetsi akoresheje intwaro.
ihuriro NUP ry'umuhanzi akaba n'umudepite Bobi Wine naryo ritaka buri munsi ko abayoboke baryo bahohoterwa n'inzego z'umutekano, mu gihe amashyaka yahoze akomeye yamazwe n'umwiryane, bikavuga ko byaba biterwa na Perezida Museveni ushoramo amafaranga ngo ateranye abayagize bikarangira asenyutse cyangwa se ariho atariho. Ubu amaso ahanzwe amatora ya perezida azaba mu ntangiriro z'umwaka utaha, aho nta gihindutse Museveni azayatsinda ku bwiganze, dore ko nta bakandida bashya bahangayikishije bahari, na Bobi Wine wari ufite imbaraga mu matora aherutse arasa n'uwamaze gucika intege. Amagambo akomeje kuba menshi, ndetse hari igisa n'intambara y'amagambo by'umwihariko yifashishwa imbuga nkoranyambaga hagati y'abanyapolitike batandukanye, byose kubera aya matora. Iyi ntambara y'amagambo irimo guhanganisha umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, ndetse na Robert Kyagulanyi wiyita Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Yoweri Museveni yari mu gace ka Kololo mu bikorwa byo gutangiza imikino y'irushanwa rya Shan. Umuhungu we General Muhoozi akimara kwerekwa abantu baje kwakira se, yagiye ku rubuga rwe rwa X aravuga ati Kabobi, ubwo yavugaga Bobi Wine niko amwita, ati Kabobi agiye gukubitwa cyane mu matora ataha, agiye gukubitwa nk'agahungu gato k'akajiji nk'uko bihora bimugendekera. Ibi byaje nyuma gato yo kumukangisha kumufunga nk'uko abikoze inshuro irenze imwe. Uyu Robert Kyagulanyi nawe akomeje kuvuga amagambo yo guhamagarira abantu gukora icyo bita kubohora Uganda ndetse no guharanira imigendekere myiza y'amatora. Ati igihe kirageze ku bakunda igihugu bose ngo barwanire ko habaho amatora anyuze mu mucyo. Amashyaka muhaguruke, uturere dutandukanye muhaguruke, abanyamadini muhaguruke, ndetse n'amoko yose nuko. Ati ibi ngibi dushobora kubigeraho, Uganda ikwiye kubohoka, niko yavuze. Uyu Kyagulanyi Robert ashobora gutsinda amatora akaba perezida wa Uganda. Ku mbuga nkoranyambaga umuhungu wa Perezida General Muhoozi Kainerugaba akunze kumwibasira. Aherutse no kuvuga ko Bobi Wine atari umugande ngo ni umurundi. Yanavuze ko icyo bapfa mu by'ukuri ngo ari amafaranga yamugurije maze Bobi Wine ntiyayamwishyura. Na amatora Perezida Yoweri Museveni azongera guhanganamo n'abarimo Robert Kyagulanyi, Bobi Wine n'abandi. Nyuma y'imyaka hafi 40 ku butegetsi, ishyaka National Resistance Movement NRM rirutse gutangaza ko Yoweri Museveni Kaguta azongera kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2026. Icyemezo cyo kongera kwiyamamaza kwa Perezida Museveni cyatangajwe n'umuyobozi w'akanama gashinzwe amatora muri NRM yitwa Tanga Odoi. Museveni yagiye ku butegetsi muri Uganda mu 1986 nyuma yo gutsinda urugamba rwaherutse ubutegetsi bwa Milton Obote. Ntabwo ari ubwa mbere Museveni yaragerageje amahirwe yo kuyobora Uganda, kubera ko nyuma yo guhirika Idi Amin mu 1979 mu kwezi kwa 12 mu 1980 habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda. Na amatora Museveni yiyamamajemo ahagarariye ishyaka rya Uganda Patriotic Movement UPM yarayoboye. Icyo gihe yahanganye na Milton Obote w'ishyaka rya Uganda People's Congress UPC, ariko biza kurangira Museveni atsinzwe. Yagize ijwi rimwe n'ibice 3%. Obote abona 56%. Nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora, Museveni yabyamaganiye kure, avuga ko ishyaka rya Obote ryakinnye n'imbaraga z'abaturage kandi ko bazabyishyura. Mu kwa kabiri mu 1981 Museveni yatangije urugamba rugamije guhirika ubutegetsi bwa Obote. Ibi byajyanye no gushinga umutwe w'ingabo wa National Resistance Army NRA ndetse n'ishyaka rya National Resistance Movement NRM. Iyi ntambara yamenyekanye ku izina rya Uganda Bush War yarangiye mu 1986. Ni intambara yanarwanywe n'abanyarwanda bari barahungiye muri Uganda no mu bindi bihugu, barimo Fred Rwigema wari umwe mu bayobozi bakuru b'uru rugamba ndetse na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hagati aho mu 1985 Tito Okello wari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yahiritse ku butegetsi Obote ndetse agerageza kuganira na Museveni, ariko ntibyagira icyo bitanga kubera ko Museveni yakomeje urugamba. Mu kwa mbere mu 1986 ingabo za Museveni zafashe umurwa mukuru Kampala. Tito Okello ahungira mu mahanga. Ku itariki ya 29 y'ukwa mbere mu 1986 Museveni yatangaje ko ari ubaye perezida wa Uganda kugera n'uyu munsi.
byafashe imyaka 10 kugira ngo Perezida Museveni ategure amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu. Byatewe ahanini no kuba Uganda yari ifite ibibazo by'umutekano muke, ikeneye gushyiraho umurongo mushya wa politike ndetse n'itegeko nshinga. Amatora ya mbere yabaye mu 1996. Museveni ayatsinda ku ijanisha rya 75% nyuma yo guhigika Paul Kawanga Semogerere wa Democratic Party. Uganda yongeye gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mu 2001. Museveni ayatsinda ku majwi 69% nyuma yo gutsinda Dr. Kizza Besigye w'ishyaka Forum for Democratic Change FDC. Ariko iki gihe yari yiyamamaje nk'umukandida wigenga. Uyu mugabo uyabonye amajwi 27%. Besigye wari umaze kuzamura izina nk'umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, yongeye guhangana na Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 2006, ariko aza gutsindwa ku majwi 37%. Museveni we yabonye amajwi 59%. Guhangana kw'aba bombi kongeye kugaragara mu matora yo mu 2011 nayo mu 2016. Museveni yabonye amajwi 68%, Besigye abona 26%. Mu 2016 ubwo Besigye yabonye amajwi 35, Museveni abona 60.6%. Benshi mu bakurikiranira hafi politiki ya Uganda bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 2021 ngo yarakomeye. Gukomera kwayo kwatewe ahanini n'icyemezo cya Robert Kyagulanyi Ssentamu cyo guhatana na Museveni. Uyu mugabo ni umwe mu bari bakunzwe cyane bitewe ahanini n'ibigwi yari afite mu by'umuziki, aho yamenyekanye ku izina rya Bobi Wine. Bobi Wine yinjiye muri politiki ya Uganda mu 2017 ahatanira kuba umudepite. Yaje gutsinda amatora y'abagize inteko ishinga amategeko nk'umudepite uhagarariye agace ka Cyadondo y'Uburasirazuba. Icyo gihe yiyamamaje nk'umukandida wigenga, atsinda abakandida ba NRM n'aba FDC. Nyuma yo kugera mu nteko, Bobi Wine yarwanyije politiki ya NRM yivuye inyuma, ndetse bumwe mu banze ku itegeko nshinga rivugururwa kugira ngo Museveni yongere kwiyamamaza, nubwo byaje kurangira atabigezeho. Mu 2020 Bobi Wine yabaye umuyobozi w'ishyaka National Unity Platform NUP ryari rishya muri Uganda. Mu 2021 iri shyaka ryabonye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko, ariko ntiryahirwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu kubera ko Bobi Wine yabonye amajwi 38.8%, Museveni abona 58.4%. Icyo gihe bwa mbere kuva mu 2001 ntabwo Besigye yiyamamaje, nyuma yo kuvuga ko yagiye yibwa inshuro nyinshi na Museveni. Ubu harimo kwibazwa niba hari uzahigika Museveni mu 2026. Nyuma y'imyaka yo guhangana muri politiki ya Uganda, benshi bahanze amaso aya matora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki ya 12 y'ukwa mbere mu 2026. Kuwa gatandatu ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2025, Museveni w'imyaka 80 y'amavuko yatangaje ko azongera guhatanira kuyobora Uganda muri manda y'imyaka 5. Uwo munsi yahise anafata impapuro agomba kuzuza kugira ngo yemererwe kwiyamamaza. Yavuze ko mu ntego ze harimo kuzamura ubukungu bwa Uganda bukava ku musaruro mbumbe wa miliyari 66 z'amadolari ku mwaka ukagera kuri miliyari 500 z'amadolari mu myaka 5. Museveni yavuze ko ashima ishyaka rye NRM kubera uburyo ryamubaye hafi. Ati reka mbashimire kubera kunshyigikira bagaragaje ubwo najyaga mu bice bitandukanye by'igihugu. Nibyo byanteye imbaraga, ndavuga nti reka nkomeze mperekeza abanyamuryango ba NRM by'umwihariko abuzukuru mu yindi myaka 5 iri imbere, ubundi tuzareba uko bizagenda. Kugeza ubu umukandida wamaze gutangaza ko azahatana na Museveni ni Bobi Wine, ndetse byitezwe ko ari uzaba ukomeye ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bobi Wine agaragazwa nk'umuhanzi ufite inyota yo kwicara mu ntebe ya perezida muri Uganda, imaze igihe kinini yicawemo na Museveni wafashe ubutegetsi mu 1986 nk'uko twabivugagaho mu kanya. Wine iki gihe yari afite imyaka 4 y'amavuko. Bobi Wine yakunzwe cyane mu ndirimbo yaririmbye mu myaka yatambutse nk'iyitwa Sunda, Mama Mbire yafatanyijemo na Juliana Kanyomozi, Kiwani, Bada n'izindi. Umugore wa Bobi Wine, Winnie Barbie Itungo, bafitanye abana 4: Shadrack Shilling Mbogo Kyagulanyi, Shalom na Magambe Kyagulanyi, Solomon Kampala Nyanzi Kyagulanyi na Subi Shine na Kai Kyagulanyi. Uyu nawe ukunze kumuherekeza mu bikorwa bye bya politike. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavutse ku itariki ya 12 y'ukwa kabiri mu 1982. Yamamaye nka Bobi Wine abikesha umuziki. Agiye kongera kwiyamamariza kuyobora Uganda. Yabaye umudepite, umuhanzi, umucuruzi n'umukinnyi wa filime. Avuga ko haranira demokrasi, ubutabera no gutanga urugero ku bandi.
yagiye mu nteko ishinga amategeko ahagarariye agace kitwa Kyadondo kabarizwa mu karere ka Wakiso. Mu 2019 yatangaje bwa mbere ko azahangana na Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu. Bobi Wine amashuri abanza yayize ku kigo cyitwa Kitante Hill School, ayisumbuye ayiga hitwa Kololo Senior Secondary School. Yize kaminuza muri Makerere, yiga ibijyanye n'umuziki. Yarangije kaminuza mu 2003. Mu 2016 yiyemeje gusubira muri kaminuza yitwa International University of East Africa, aho yaje no guhurira na David Lewis Lubongonya. Ubu ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Bobi Wine. Bobi Wine avuga ko ashaka impinduka. Ati muri Uganda ntabwo higeze habaho na rimwe ihererekanya ry'ubutegetsi binyuze mu mahoro. Atahubwo hagiye habaho ihirikwa ry'ubutegetsi n'intambara za hato na hato. Wine yifuza ko aya mateka yahinduka, abategetsi bakajya basimburana mu mahoro. Mu matora aheruka yo mu 2021, mbere gato yayo, Wine ibikorwa bye byo kwiyamamaza yabikoreye abakurambere be bavuka hitwa Kanoni, ari naho afite abamushyigikiye benshi. Ibihumbi by'urubyiruko bambaye imyambaro ifite amabara atukura bari bamuzengurutse bamwishimiye naho basuhuza. Avuga ko ubu ngubu atorohewe na gato kubera ko inshuro nyinshi yagiye asimbuka urupfu ubwo yaraswaga n'abamurwanya, by'umwihariko bari mu butegetsi. Avuga ko ahantu hose agiye uyu munsi aba yambaye ibimurinda amasasu. Mu kwa 12 mu 2020 imodoka ye yararashwe imeneka ikirahuri, ariko ntacyo yabaye, nubwo hari umwe mu bamushyigikiye banamukoreraga ngo hasize ubuzima. Icyo gihe yabwiye itangazamakuru ko ubuzima bwe buri mu kaga. Ishyaka rye National Unity Platform ngo rifite imirongo migari irimo kuba baharanira ubuzima bwa buri muturage bumeze neza, uburezi buteye imbere, kubona amazi meza yo kunywa kuri buri wese, kurwanya akarengane, kandi rero ibi ngo bizagerwaho ari uko Museveni avuye ku butegetsi. Mu myaka ishize Bobi Wine yagiye aririmba indirimbo agaruka kuri izi ngingo, avuga ko arizo ashyize imbere muri politike ye. Hari amakuru avuga ko Museveni ngo yagiye ku butegetsi Bobi Wine atuye i Kanoni, agace kari hagati muri Uganda. Aha ngo habereye ibitero bikomeye ubwo Museveni yashakaga ubutegetsi, noneho sekuru wa Bobi Wine witwa Yosefu Walakira ngo yaguye muri izo ntambara. Ariko rero mu gihe cy'intambara uyu musaza ngo yajyaga yakira Museveni bakaganira. Nyuma umuryango wa Bobi Wine wimukiye Kampala, nyina Margaret Nalunkuma yari umuganga, ngo yaguze ubutaka hitwa Kamwocha, ari naho Bobi Wine yakuriye, anahubaka studio yamamaye cyane. Wine avuga ko yashoboraga no kwicwa mu bihe by'amatora aheruka. Agaragaza amatora aheruka nk'ayamukomereye cyane guhera mu bikorwa byo kwiyamamaza, ibintu bituma hari abibaza uko bigiye kugenda ubu ngubu. Nubwo Bobi Wine yibasira ubutegetsi bwa Uganda, umuhungu wa Perezida Museveni nawe ntasiba kumwibasira, amugaragaza nk'udashoboye kandi usigaye gukoreshwa na bagashaka buhake. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, muri uku kwezi kwa karindwi mu 2025 yanatangaje ko mu byapfa na Robert Kyagulanyi Bobi Wine harimo amafaranga yigeze kumuguriza ngo ntiyayamwishyura. General Muhoozi yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X ashyira hanze ubutumwa butandukanye bugaruka kuri Bobi Wine. Haraho yavuze ati ka Bobi ntabwo ari umugande, ni umurundi. Tuzamwigishiriza ikigande mu nzu yo munsi y'ubutaka. Mureke ka Bobi azajye kwiyamamaza mu nzego z'ibanze zo mu gihugu akomokamo cy'u Burundi. Ati nzashyigikira ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Umwe mu bagize icyo bavuga kuri ubwo butumwa yabajije General Muhoozi icyapfa na Bobi Wine. Undi amubwira ko hari amafaranga yamugurije ataramusubiza. Ati hari umuntu wambajije impamvu nanga ka Bobi. Ati mwishyuza amafaranga, reka nyishyure inguzanyo namuhaye. General Kainerugaba ntabwo yigeze atangaza umubare w'amafaranga yagurije Bobi Wine, gusa bombi babaye inshuti mbere yuko Bobi Wine yinjira muri politike agatangira kutavuga rumwe na Perezida Yoweri Museveni. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, General Muhoozi yavuze ko we n'abandi basirikare bakuru bagize uruhare rukomeye mu kwinjiza muri politike Bobi Wine wari usanzwe akora umuziki, ngo bagamije gucecekesha Dr. Besigye umaze igihe atavuga rumwe na Museveni. Igitekerezo ngo bakigejeje kuri Museveni ndetse yemera guha Bobi Wine inkunga y'amafaranga ngo yo gukoresha mu bikorwa bya politike. Mbere yaho uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Kainerugaba, nabwo yari yateranye amagambo na Bobi Wine urwanya ubutegetsi. Mu ruhererekane rw'ubutumwa bwinshi bwibasira Bobi Wine bwanyujijwe ku rubuga nkoranyambaga rwa X ku itariki ya 5 y'ukwa mbere, General Kainerugaba yatangiye yita uyu munyapolitike inkende, yongeraho kuba akiriho ari uko umukuru w'igihugu akimukingiye ikibaba. Ati ka Bobi arabizi ko umuntu wenyine umurinze ari papa, iyo muzehe haba adahari uyu munsi mba naramuciye umutwe.
yongeraho ati ibyo birabatunguye se? Ntabwo ndatangira kuvuga kuri uriya musazi ka Bobi, mureka ahungire kuri muzehe nk'ibisanzwe. Bobi Wine yavuze ko yahaye agaciro amagambo y'uyu musirikare kubera ko wari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Yamushinje ko yishe abantu benshi kandi ko yagerageje kenshi kumwica nawe. Ati isi irimo irareba. Ni nabwo Jenerali Muhoozi yavuze ko we n'abandi bajenero aribo bagiriye Perezida Museveni inama yo kwifashisha Bobi Wine kugira ngo bakure Dr Besigye muri politike yo kurwanya ubutegetsi. Yatangaje kandi ko nyuma yaho Bobi Wine agiye mu Budage akamwandikaho igitabo A Bloody Avenger, umuhozi w'inkoramaraso, uyu munyapolitike ngo yamaze igihe asaba abo muri guverinoma kubahuza. Gusa Jenerali Kayinene Rugaba ngo ntashaka guhura nawe cyangwa kuganira nawe. Jenerali Kayinene Rugaba yatangaje ko ashobora gukura Bobi Wine aho yihishe, amusaba guhagarika kuvuga amazina ye cyangwa se umuryango w'umukuru w'igihugu, naho ngo nibitaba ibyo azamukura amenyo. Aya matora ategerejwe mu gihe Besigye ufatwa nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihe byose afunze akurikiranwaho umugambi wo gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu. Ntibiramenyekana niba igihe cy'amatora kizagera yarafunguwe, gusa niyo yarekurwa byitezwe ko atazongera kwiyamamaza kubera ko yagiye byitangariza inshuro nyinshi. Mu kwa kane mu 2024 Besigye yumvikanye avuga ati kuri jye ntabwo nemeranya n'abantu bashaka ko nzaba umukandida mu 2026 kubera ko nzaba nujuje imyaka 70. Yongeye kubishimangira mu kwa gatandatu muri uwo mwaka avuga ati niba mushaka umukandida umwe uziyamamaza mu matora yo mu 2026 ntabwo ndi kumwe namwe. Ntabwo nizera ko amatora yo mu 2026 ashobora kuzatuma abanya-Uganda babona ubwigenge. Kugeza ubu Museveni niwe uhabwa amahirwe yo kongera kwegukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Museveni agiye kwiyamamaza, byarigeze gutekerezwa ko mu 2026 umuhungu we ari uziyamamaza. Ibi byavuzwe cyane mu 2023 ubwo Jenerali Kayinene Rugaba yaramaze iminsi aca amarenga yuko ashobora kuzasimbura se ku buyobozi bwa Uganda, ndetse icyo gihe yareruye atangira ibisa n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Icyo gihe Jenerali Kayinene Rugaba yatangiye gushimangira ibyari bimaze iminsi bivugwa ko ashobora kuzahatana mu matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda. Ku itariki ya 20 y'ukwa mbere mu 2023 uyu mugabo abinyujije ku rubuga rwa Twitter yabaye nk'ukura igihu kuri aya makuru, yerura koko ko azaba perezida. Ati nzaba perezida w'iki gihugu nyuma ya data, abarwanya iyo gahunda ntibizabahira. Icyo gihe ni nabwo Kayinene Rugaba yatangije ikizwi nka MK Movement kigamije kumenyekanisha ibikorwa bye muri Uganda no kwiyegereza urubyiruko. Nubwo MK Movement atari ishyaka ryanditse muri Uganda, ariko binyuzemo Jenerali Kayinene Rugaba yatangiye ibikorwa bisa nko kwiyamamaza. Ku ikubitiro ibi bikorwa byahereye mu karere ka Kapchorwa, ni mu gace ka Sebei gaherereye mu burasirazuba bwa Uganda. Muhoozi yakoresheje kajugujugu agera ku kibuga cy'ishuri ryo muri Sebei, asanga ategerejwe n'abaturage benshi. Umwe mu bayobozi b'aka karere wamwakiriye yabwiye abaturage bari bateraniye aho ngaho ko Perezida Museveni nabaha uburenganzira bwo kumusimbuza umuhungu we ngo bazabikora. Ati mzee natubwira ko mu 2026 ikigiye gukurikiraho hari ugushyigikira umuhungu we, nta mahitamo tuzaba dufite, tuzabikora, twiteguye kumushyigikira 100%. Aya magambo yashimangiwe na Moses Kipsiro wegukanye umudari wa zahabu mu mikino ya Commonwealth na ukomoka muri aka gace ka Kapchorwa. Ati turashimira cyane nyakubahwa kuba yarazanye amahoro muri aka gace kacu. Turamushimira cyane mu buryo bwihariye, ndetse tunamubwira ko ubu dukeneye Muhoozi Kayinene Rugaba. Ubwo yahabwaga umwanya wo kuvuga, Jenerali Kayinene Rugaba yavuze ko yiteguye guteza imbere agace ka Sebei binyuze mu kuzamura ubuhinzi n'ubukerarugendo. Yavuze kandi ko aka karere ari kamwe mu tubarizwamo impano nyinshi muri Uganda, ku buryo azakorana n'urubyiruko mu kuziteza imbere. Uretse kubonana n'abaturage, icyo gihe Kayinene Rugaba yagize n'umwanya wo kuganira n'abayobozi bo muri ako gace, ndetse asura ibikorwa remezo bitandukanye. Nyuma yo gusura aka gace, ibi bikorwa bya Kayinene Rugaba byakomereje mu gace ka Elgon mu karere ka Mbale. Jenerali Kayinene Rugaba yavuze ko gusura abaturage batandukanye bo muri Uganda byari bigamije kumenyekanisha MK Movement. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026 nibwo amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabagize inteko ishinga amategeko azaba. Kwemeza abakandida ku mwanya wa perezida byo bizaba ku itariki ya 23 kugera ku ya 24 y'ukwa cyenda muri uyu mwaka. Ibikorwa byo kwiyamamaza
byo bizatangira ku mugaragaro ku itariki ya 4 y'ukwa 10 muri uyu mwaka kugera ku ya 12 y'ukwezi kwa mbere, ari nawo umunsi amatora azaberaho.